Ahad tabi'inlerden ulu sahabanı körgön, sahabanın tarbiyasını algan insanlardan birisi Yazid ibn Muaviye degen padişah var. Bilesizler mi? Yazid ibn Muaviye degen padişahın janında oturat. Bugünkü gün menen Yazid ibn Muaviye bul gubernator. Biroq halife var padişah. Padişahdan buga bir kat kelet. Uşunday buyrukta atkaraсын işke aşırasın dep. Yazid ibn Muaviye katты algandan keyin mындай дейт. Padişahdan bul buyruk keliptir deyt. Bunu atkarsam Allah razı bolboyt. Atkarbay koysam Yazid menden razı bolboy kalat deyt. Bunu atkarsam Allah razı bolboyt. Atkarbasam halife Yazid menden razı bolboy kalat deyt. Hasan-ül Basri tabi'in, sahabalarda körgön tabi'in Hasan-ül Basri mындай deyt. Bunun sözün altın tamgalar menen жазыла turgan söz. Allah Taala seni Yazid'den saktayt deyt. Biroq Yazid Allah'dan seni saktay albayt deyt. Sen bul jerde Yazid'in razılığı emes, Allah'ın razılığın atkarıgın deyt. La ta'ata lil mahluk fi ma'siyatil khaliq. Mahluka başı yok. Halik jaratuvчuga günö bolgon nersede. Jaratuvчu Halik Allah Taalaga günö bolgon nersede mahluka başı yok. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim ve la hum yahzanun. Köngül burgula. Inna awliya Allah albatta Allah'ın dostlarına la khawfun alayhim. Alarga kıyamatta korkunuş yok. Ve la hum yahzanun. Elder kaygırıp jatkan кездері bularga kaygırуу, kapa bolуу da жок. Урматтуу мусулман bir туган, бүгүн күндө nifak iki yüzlülük коомдо көп таркап кетти. Аккат тарапта эмес, эки жүздүүлүк, кошомотчулук. Кээде аккатты айтпастан, же аккат тарапта болбостон, аттиңай кээ бир мусулман bir туугандарыбыз чындыкты айтыш аякта турсун, туура эмес сөздү сүйлөгөн адамдарга кошомотчулук кылып, ошо туура эмести колдогондор бар. Ошол кезде пара бергендер, паракорлор, өзүнчө жемкорлор, иши жакшы болгондой, аларды адамдар кадыр бартап, кээ бирлер мен да ошондой болсом деп калды. Кулил хакка ва ин кана мурран. Чындыкты айткын. Кээде айтат, мага эмне дейт? Мен айтсам эле өзгөрүп калабы дейт. Palançı aytты эле эмне болду дейт. Көрдүң го дейт. Сен паланчы пустанчы эмес, сен өзүңө жооп бересиң. Урматтуу мусулман bir тууган. Жалгандан, калпычылыктан, кошомотчулуктан алыс болуп, чындык тарапта болууга аракет кылады. Сенин важыбың Rabbim Allah, Peygamber Muhammed dinim İslam деп Allah'dan çыныгы корсоң, анда чындык тарапта бол. Эң негизгиси дагы Allah жолуна чакырган даватчылар, үгүтчүлөр, алымдар, молдолор, илимдүүлөр, тарбия кылуучулар, булардын эң мойнундагы чоң важыбы, милдети, фарзы акыкатты ак, акты ак, караны кара деп айтуу. Жана чындык жолго чакыруу, туура эмес жолдон тыюу, арамды арам деп баян кылуу, туура эмес нерсени туура эмес деп айтуу. Бул мусулмандын негизги аламат белгилерден. Ар бирибиз өзүгө сурайлы. Менин мойнумдагы милдетимди аткара билдимби? Allah Taala мойнума жүктөгөн, пайгамбар көрсөткөн жол менен жашадымбы? Амру маруф туура жолго үндөө, ва нахи анил мункар туура эместен тыюу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мындай дейт, бул хадисти угуудан мурда пайгамбарга бир салават. Мен ра минкумул мункара фалюгайруху бияди. Мен минкум. Kim silerden, moldalar degen yok, imamlar, kazılar, muftiler degen yok. Men minkum, silerin aralarda kimde kim körse munkar, şariatta tuğra emes işti körse, fel yugayruhu biyadi, kolu menen özgörsün, bar toxtatsın degen söz. Fe illem yastatı, kolu menen toxtat almasa, fe bilisani, tili menen aytsın. O bir tuğanım, mekendeşim, Kudaydan kork, bunu kılma, içme, cebe. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ Tili menen de aytalbasa, жүрөгүндө кайгырсın. Musulman bir tuğanımdın tuğra emes yolda körüp,
тоқтата албадым, тура бағыт бере албадым деп қайғырып дуа қылып, Аллахым тура бағыт бергін, хидаят бергін дегендей дуа қылып тыншын кетсе, уазалика адафул иман, күтсіз болса да иманыңның бар екеніне дәлел дейді. Ана мен айтсам елем не болады де, мен өзім аман болсам болдым да, мен ішпегеннен кейін башқа içse içe берсін, мен жебегеннен кейін башқа жей берсін, мен таразынан алдап алғаннан кейін башқа алдасам не болып тұр десең, анда күтсіз да иманың жоқ болып қалады.